First of all, we believe that it will benefit both the European Union and Serbia, that Serbia becomes a member. We believe it will benefit both of us politically, economically and socially. Prvo, verujemo da će to koristiti i Srbiji i samoj Evropskoj uniji i to na više polja, i ekonomski i u društvenom smislu. And we believe that Serbia, as a future member of the European Union, will contribute to continued peace and stability in Western Balkan. Također verujemo da će Srbija učlanjenjem u Evropsku uniju doprineti daljem razvoju stabilnosti i mira na ovom regionu. To peace and stability in the southeast corner of Europe. Doprineti naravno miru i stabilnosti i jugoistočnom delu Evrope. We have in Sweden a very strong strategic view on the consecutive enlargement of the European Union. U Švedskoj imamo mnogo jak strateški pogled na konstitutivno uvećanje Evropske unije. And we believe that Serbia will continue to play a very important strategic role in this part of Europe. I mislimo da će Srbija nastaviti da igra veoma veliku stratešku ulogu u ovom delu Evrope.